Masih ko na inasinasata ka na ako pangichi. Ari kay punja kushi kurina punja kunapas kapang. So kas kaman tapas kay ang rabi jak tamanta. Apunchi wawa Jesus tayaris pa kay Ray Mikurata pagkanspakan ako pang. Kay Kutakachi San Francisco KTGP kana panchi ari banda taki sangro kisaktamanda kay Shinakushi Chikopang. Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? La comunidad de Angraví de Cotacachi está muy alegres porque han ofrecido una misa al niño Jesús. Le acompaña la banda de San Roque. Nakashpaka kay Raimi Pipactaya y Alishpa Gana Compasión. Esperamos que nos acompañe en esta fiesta. Richa Sinapacha Sangro Kisaktamanda Taki Kushichipar. Re Angrabi Saktamanda Masiyukuna kay Shina Ray Mikunata pagkats paganahupang. Check vision. Jack da puro carajo. Eso macho. Así se festeja la comunidad Angraví de Cotacachi, encabezado por los priostes Familia Maldonado. Aricha Shinami Angraví Saktamanda kay Raimi Tabagtats Paganahupang. Kay umam ang apay ko natin ay Joe Maldonado. Apon si Jesus ay kapun sa kaskatayarin.
sa ang rami saktaman na masiw ko na atong tusoy tapagtas pa na upang ari kay remi ko na tanya upang mapusag ay so Maldonado se festeja la comunidad Angraví encabezada por el prioste familia Maldonado. Sinapa charuna jakta kunapa kausay ka. Are kay jakta kumanda rikuspaka. Ang rabi jakta bam namasi kuna. Kay tusi kuna tapagtats pa ka na upang. Apunchi Jesus wawapa. Kucho kay kija tukuri kaska kunamanda. Así se festeja la comunidad Angraví de Cotacachi, recordando al niño Jesús. Hari Angraví sa tamasiyo ko na hari kunapas warmi kunapas kay sina Raimi kunata at sina ko pang kiking tusoy kunawang tsunami jakta tanda na huska kausay ka kabang kusisa andaris pa tusoy kunata sinas payalina hungapan así es vivir en comunidad, todos unidos. De esta manera se festeja, hombres y mujeres, hasta niños también. Dapat sa kanya Obama, Rosita Maldonado, Sumagda Yora Mochikogua, Roshoko.
Sinapa cha runa jakta kunapa ka usay ka. Ari kay Felix pa ka. Ang rabi jakta manda masiyo ko na. Kusi ko na ang pagkachis pa ka na hupang. Pwede ko yes ka masiyo ko na. Kay ka makiking masiyo ko na piyas papapaskan si kay rikuchi ko na ta yung paitansi painsansi yung kan siwang pakta yali pas kamanda kasi rikcha rikuchita kutsuk na punjaw ko na bipas apa ang pasok jami doon na jakta ko naman ta yan apa Rafael Perez ang bago niya suchuri pani amigos amigas nos despedimos quien les habla Rafael Pérez Agraco. Que pase muy bien.